aina hamada army dagi intelligence organization se kamain to ke tong ta hajake yes army intelligence se director general lieutenant general gi rank amna head oibani aduga international akoi network intelligence network se india da hoji function dori cbi ro sib asb ib cid army ki intelligence report adu pi paramilitary force ibdi bsf assam rifle ITBPF adagi loina mak even say IS ki secretary IS cadre amasu IPS officer amasu adu police te su report se loina mak Delhi da Minister of Defence Minister of Home Affairs my department se tatum chali bani akoi manipur dai thari report sing se my gi akoi na thage supposing Minister of Defence army thari ba si home da thani home de ge mu moi gi sidai da amu confirm to ne ba ai intelligence da chahi mari mu service to jere intelligence network se ai khangje ba aduna masigi report se asum bane ba aduga masing de sumde ai nga sai confirm tok jere akoi gi first week of September da 200 to 300 movement to kiya ba masai confirm to rabani masigi se laita dinate adu masi army ne deny to ri ba se moi gi keno game plan ne moi si battle wish or war gaming isam da brainstorming session gumane bhauja army torisi hek hobadigi thar medigi akoi si akoi maitei se command treat to ete akoi khudimangna ain haider se dum khange aduna yamna partiality oiba security force ki akoi da thaba ma chathari ba masida akoi na haru robni na makoi na chumde na harak pane adu thangai sengmadi masi movement se tawe ba adu strength di khar wali aduga masida ina khwadi ngakwa mana Suma message 16 September 2024 da security advisor ke DGP da thaba message hai public te lag pasine ba ingai si public si da panic oina ba wahan na ba ado government gi mathau di public si da masi message army da smai toi top secret lay confidential lay ado dagi priority khai do ba aduga akoi ge sugum movement me ki movement ko troop movement of the troop adugi akoi weapon ki strength adagi si arms leba anything akoi concern leba si mas top secret men long ni ba aduga akoi manipur da tawrisina magi message to immediate tam thai ba priority si madu even secret tok tha de ba message si sumba pikraba few lines ki message to manipur si everybody is on the toes now everybody is on the toes but it is a good thing for the army also. That means whatever they are, planning and strategic or logical which are tactical or strategic which are so. Ako is a kangyay basi, masi mo ito param di tambireba. Ako is ya mo na taubo kuding mag channel kuno yaro isi mati mo ko lesson nam di learn to rabane. Mo na deny to bugi se, mo na deny kang na deny to bune. Moi khang dab na ti khang ye ba ai yam tien ba question amda laksa hogi pabong haibi ai pabong na haibi represent ke ina loksing ojaraga ni mapung ina handa ki intelligence intel report chema thogla ba matung da masi leak oigre media na loin publish tore adu thong tawra ba matung da army gi official X account habatare Twitter account sina question torok paje masi gi intel source piro o haibani masi state government ko shi pami intel source pami hadana question torok ki ba in public domain da X da adu ironical yam oi bhai batare mato unified command ji gi manung de indian army su manipur gi oina di leiba ne na ikon expect leina hairabadina adu edi moi ju khangkhum thok trai question jine pom kare habini ai China border su Pakistan border su khoi source me am se si akoi source si akoi never it can be akoi compromise to we are there si Canada phangi de isu ai hai roi amine so hai akoi ne haibam thokte akoi movement ji chumna hang pani na akoi na dum dinai to butab ni source pibam thokte moina khangna moina oidi harim ne bako ado khangna haibani na moina source si kana no ko moi gi IB si dai da India akoi Manipur ga Brahma gi border si da moi leina IB intelligence bureau leri SB le subsidiary bureau leri adagi se moi seri even se CRP oro asana phlo moi manusi intelligence network yauri me moi khang loina khangi me ba atopa ina haining da buwa fam na akoi gi angang sing na dum urabane moment se ko adun ai yam makha har roi masi 100% chumo ba ado pabung hoji you turn na mala isa kai gino why you turn se akoi si akoi moi na tori plan si dai hamper tori har pune
मोइन हजिक मोइन सिक्योरिटी फोर्स ने इंडियन हजिक सानरिबा गेम प्लान सिदने अखोय सिदे मोइगी प्लान सिदे काउखोगी इसम सम हारबदा इंग्लिश की वाइड hitting in the butt ado okay bombing ai the thugai ra poi mong do moi game plan do da moi the hamper khara wa to reba adu dai ni moi no to si ma si moi u turn ma lai si maduna ni okay haido obo okay public si 28 September da kari thoka da ge habagi mi pai bedo mado hojik security advisor na masung DGP na thori statement jina madu public ta ge haba tare ko on bangam gani na khanbi bra number one question aduga sig chama na ching da jo maka cookie jogi oiba tongan tongan ba ITLF yauna tongan ba forum mayam amana ekoi press statement mayam thoklei maitai singna ekoi cookie sing attack to godori 28 September da haidana masigi total shutdown tawkiba adagi even prime minister da city iba home minister da city iba adagi tongan ba section thorang mayam tawri mayam section na ba khot na ba everything tawnu ba gi moi gi planning mayam am tawu si koi na mu uri kamai khan bi pa masi amarum de khalur gadi yamna se ai ga sai di bu mi khu de mo se on to ja thang gi hai bu do adan makhoi na khali na kuki na khali na maitai na attack tor ni hai ba adu dagi akhoi maitai na khali kuki na attack tor ko ni hai bi sine adu makhoi precaution mayam am logre tna mo school book close tawre loina mo movement ko de mo loin shut down tawre masi amarum de self realization amadi khara ka achoi ba singja khara khangak pa ki mo mati mali aduga di akoi waru lan da ban min ko di hari se masi ti ka su oiroi tang puni pan oiroi ai masi soro propaganda warfare battle with sai bito loksing gi lan gumba simai toraga ki han kholen bagi mong da shadow boxing gi mong da ni adu ai thajadi masi ge se propaganda rumor gumba adu mai no ni adu moi se aina nga sa je gidini muina shori ba se moina plan se khara khangre khotkhre adu precaution adu ka moina si security advisor se ai di wakanda di hojiki sanari ba hojik oiriba manipur da riba senior se da di CRPF ki kuldi ma se unfitness te heroiko he is a square holding round hold adu mani ma se unfit nothing misfit adu ne ma se situation manipur situation ma di experience the share with the DG or maduga army the DG or ma am thinking ne ground reality do aduga sida mana manipur da han tar ma sunate manipur ki akoi gi history khanguna te location je phajana khanguna te aduga hekta akoi gi ni amne hekta hapchal laga sida na oi sona tharak ne ba adu ma practical member practical sunate experience wale adu mana ne controversial am heliba tholiba myam se ong sidane hojik se public ki trust ki question je madi am chong lei ko asa ki state government bo ero central government bo ero security advisor bo ero public da magi responsibility law and order maintain to bagi public ki safety and security myam ji gi protection pina bagi madu gi responsibility ji de mokoi da lei ni na madu gi trust amadi moina public te pi bam change ba masiga trust siga mari lei na different versions myam different narrative myam from same mouth thola kan da mi ngi machin gi tonga version myam thola kan da kai no thaja do isi have question do ne sigi statement simuk da pan baje amu hai je not to believe in any such rumor sumber rumor am hoda thajar pham thokte hai ba sida muka pong sigi question of rumor je kari kamai kan yumi rumor di manipur di akoi gi warem ngang ba si mi khudem na du warem ngang ba tare akoi isam sonar da manipur thagali ba mayam si WhatsApp ta kari tori mayam Facebook ta idi chu yeng je de ko ai de sum da last man to see it adu ma si akoi thajani ngai su leite akoi kai su leita por am de yam chok tho le ba ko media house se da adu ga aina haja ba di akoi prajana thajadri ba se kari gi no bu akoi da akoi backup singa si manipur se yam samna harabada icha sing ngakpani kaino manipur le ba army na ngakpana te akoi parja se ngakpase army na ngakita sanapur ngakita police nu ngakite third me de isa ma kaino tawdu chabda moigi shugi suspend operation se nauji army su ari paramilitary force police no moi kapya de ma khoida madu ne masi whole problem se no moi kapya de si moina kapaga khon yeng leiba ari commando su yeng le heba moi de order phang de hai ko hoji su moi de order leitana hoji angang sin mullaga moi de kapsi ne ba aduna akoi parja de security akoi parja ji kai dong target oidun habi onita
ai na hang cha jakre kai to praja se sumai no government level se welfare of people ni kai no life protection tongna ba life sin nungai na leina ba government ge mathau ne ba adu nati ba khoi si hoji tawri moi ai yam sang hajar roi hoji praja gi security sugle leite praja gi welfare yang na ba kana su leite moi akoina khanje ba khoi si anga hanta kana na ngai to ina si pa audience haning dre aduga ground related akoina ngasi life security se akoi thaja ba akoi ji ngapi sen bigene se akoi praja gi de kana su leite government leite ba gum sa mane he adi wani da okay pamung Indian Express ki report ang hoito pamung do pusin jarake how ki ba September ki tang kun da pi ki ba press briefing amada Manipur ki security advisor na hige bazi handaki aikoina panari ba intel report si masi strategic operation group meeting si mahak na chair to bani Manipur ki ngasi ngasai so high gram si da pamung ne army assault rifles central reserve force police force among border security force CRP yaure assault force yaure then BSF yaure army yaure masi mayam sing siga su discuss to ki have wafam ma thamgi even including state police si mayam siga discuss to ki have wafam ma thamgi makata na Indian Express ta palai baje mahak statement ji cookie geograph sing gi manung da indigenous travel leaders forum ITLF na masi yam kanna react to rakiva aduga masi devious propaganda to defame the Qiqi people and use it as a pretext to attack the Qiqi volunteers ni haidana react to rakiva lei hi habani maduga makha tarakpada sigi backtrack se lakpaga mari leinaga ra haibai question chi kari having pa masi di aina hajegi buduni pung sai degi hairi duni masi akhoi gi Loxingi lan win to a hoji war gaming da ground di woi da ba ko battle we shari to Loxingi lan to na ba aina mi kaina madudagi aduga whole game se mastermind di hoji India government se na ani maksigi se akoi gi CS to sana ba to CS game ne ba side am to akoi moina CS work master plan di makoi gi ne ba maduna ngasi bo moina phongdok tri se ne ba haji whole games matamam da hare ihala mada schedule cast ki ne mo hare adi schedule tribe ki mo hare ko adi dagi amu moina narco terrorism hare kari ki ja matang masi what is next kari no matang da hare ka do sei ba adi ga ai gi wakhanda di haji stage se warming up stage ne ba the real war come after some time okay bang so the real war am la ka do ri pang adu kari oi be ai real wars real war di makoi di adu aina di hoji moti haining di ko okay hoji ma haining de pawung reserve to biro adu hoji moti haining di okay hai bi aba khara hangjo ge pawung ko pawung de gi amna ta ba su yam nungai ba hatare adu ko loksing yam oiba area mayam pawung de gi phangje pawung ekoi gi international politics ta everything is dynamic except the national interest haida hai nei pawung adu basida in the context of Manipur gi le country si India gi permanent interest si kari no India na Burma si democratic country on thokane ga hi di moi di mamang da akoi gi kanu thang gumane Burma gi behind the kanale si moi khang dia madu khangadam ne Burma na ngasi nungai na lariba gari moi grandfather moi forefather me leri akoi gi forefather si akoi on na na khaluba Burma si India na kaisu tas to sungam ngam moi democracy porok ba si China na democracy hon ga wolen gani aduga communist holan ko lon gane China ge India ga dia koi India na 100 years bok the China ge stage ke suing amoy masi ai hajage masi dai ne doin thoi base okay o masi dagi loina thokpani habani pabung adu dagi pabung da ma hangjening bomna ai koi gi pabung ngasai thambi gi bade sigi je matam khara adu lefan pabung yani haibagi wafum ma ngan wai je mu rocket capsule pagi watho um lai khre drone kapuk pai watho um lai khre matang gudu Manipur da chowa human cry mayam to gudra mayam protest over khot pa yam langna baje mayam uge amuk chup launa hum lepe hosik adagi chamana na jiribam da tho event chin khara jena tana aduga chamana na haidare sugumba ji tangkak amada yam kanna ekta attack si yam kan tawamba amuk tumina lei ba sugumba matang yam tuin thoi pabung masi gi behind the kai lei ge sini what is the reason behind it akoi gi society se khunai se we have very short memory Masidani akoi short memory akoi se long term planning suk le tab hek 1947 ni ngasi bugdi ang biyo 75 years akoi long term planning suk le tab ngasi koki ne lan to credit la loire ka pa loire credit la loire khale
adu mana kuki nan tak to gi what is lesson learned so far akoi na ngasi bod kari tam ge si kitang nam da re da moi ka pak da akoi phare na adu loi kau thok re 267 hoji fau de siri be masi kana su ko sin jang mun na tiam adu ridiculously 60,000 hen le re be kana sin jang mun na tiam adu nai haji masi akoi na hoji tagi choi ge basing che kari kari choi ge re tor ga akoi ting teng am le ga masi choi ge basing makeup tong na bane akoi khara audience khara ngang ba adagi meeting khara to ba adu na ti hai ba yamna serious in thinking ko serious ba mi khara na ko fazana think khara ga think asi university lo ni college de lo ni adu advocate gi ko adu think mayamam le ritna oi bi army de gi air force de gi adu gi navy de gi akoi army officer manipur yang rabo ne koi sede le bi sing che akoi si kitang wakhan ji serious ne khan ba cham akoi shoi ri ba sing che kamai dor ga mu shoi da nam hon ba do adu darkar le okay bang thank you very much I mean thank you gi lakchani bu se bang how far people se kayam kuina masugum bagi awaba mayam je thengna raga lehi da ge have ge questions ne bang hosi se le je any kind of bang nga sai ga yam short memory ni akoi gi akoi manipur gi je aduna any time amada any thodo amna provoke to ba yai but adugi matam khara linger to ra ka na mata adu so mo kauthoki bagi situation adum le have ne bang kai have ni hojik akoi parja khudimang se hanagi wafam sing hoji makeup thopoi tanjam lere aduna akoi khuding mangna akoi lepak se kan charabti akoi khuding hojik oiri ba sigi ain haijabado lesson learned ma hoji soiri ba sing chumthokpa aduga akoina akoi gi ipai pu akoi kamai dorga nungai ne leine se akoi khuding mun semjab tare government de akoi na kasu expect tong nai leijete mumsini ain hajab okay pabung aduga pabung na hojik leiriba pabung gi haitare experience mayam de draw toraga na pabung how hojik leiriba conflict sida cookie as an actor have tare cookie jo community as an actor of this conflict haitare kamain ui moi gi role se kamain ui the government of india gi role sina kamain ui aduga ani se gi chemistry sina pabung kamain ui cookie city india government na sana bani ne moi anek ba mi gu mane moi cookie se refugee ne se khang na moi na dum isam san ma harabada IPLA bache angta wa hapam ta joke masi 23rd September 2022 da akoi BJP government in indigenous person ne moi ko ji ponge madu matung da IPLA se semuk pane IPLA se han lerim de madu hoji akoi gi cookie NP gi mo se cookie NP 1946 da link khatki bani masi sidara pa si da moi mahut am sin bane moi gi power se hoji double days weapon ne moi hoji wodi se aduna moi pangade sum kanthare kankhalai ne akoi sina sum chondara pai mom la masi akoi na khandaga da bane akoi na khandaga da akoi si punba shakti pulak puncha laga kamain to manipur se kanga de gi haiba se masi akoi hoji 60 deina akoi se 70 80 bo le ba mi sina khandaba adu angang sing akoi na phajana guide to bom changi akoi icha sing je ma frang dana siri ba kholi ba ma phang ochen chele ba se masi pa tan bam changi aduna akoi loina ma kauthoga political angle ju kauthoga loina ma culture kali loin kauthoga akoi kamai torga puncha laga akoi lepak chong to kalosi tungi mirol ki tamang to moi apabam from the semam chai bi akoi khudam na khandhaningi aduga akoi hana gi wafam sing che masi loin kauthoksi masi da adu ai hajaningi pabung ai pabung yam tina pahum ji pi ni question na hang joge pabung asaki if we look at the political language of kotu and ITLF very correctly ko pabung statement jing ji even moi gi maming thon ba de hora kan da yam section na ha tare tribal haiba masigi kaise adum ha pa je term mo gi makha da linkhale and again moi gi press statement ma'am ji tholok pa matam da rather than using cookie jo community si the refer to gi mo ta ha tare hena prioritize to was a tribal community hai na refer to was yam to thing nei ha tare pabung ko masigi so what is the wise behind it kari happening ba koi gi ching tam na smaina khaidu khiba se religion na su haire akoi history ji am chang re ko akoi hina masi akoi na change realization se isam jan hai da 1940 british na thau do tri da moine thangkomon kibgen na moi gi separate administration dalam ne british na thau do ri india da pul kan 1949 pul kan da thangkomon kibgen sine moi main architect ti moana semam hatani adegi india da pul ga so moina mung tale
मोइना तारीब से सेपरेट मशीन से ngasi ngarang gi wan 75 80 years mang ta la bne masi akhoi na khanda da bne isam jama the border fencing si ate ate sari ba mayam si tu ga border fencing yalan hoji di khanaram ni na border fencing to ya dre ko khana dri ngai da phajana si apang mi di phajana thema thema si na tam ni apang ba sangna ba ya te moi si am sing ba na te kanu to ba na te masing maso nai ba khara kanu wakan khanda war pa aduga adumba akoina adumaina ai command to jeri cookie se battalion se aina han sajakre makoi se disciplinary college makoi akoina khali wakan si yobuna te an moi si khara akoi loina ba do haigitre loina ba haigitre ba akoina moi se kamai de loina raga makoi kamai do thema si na aina haijaba do moi da sit 10 moi refugee ni harga moi da sit tara piram cookie gi damong te mla tara sit reserve sit piram si am thilan bane मोई बोट थादबदी याई नोई बोल लेप यादी हरंगदबने अखोई असोयो बोदी दे ओइ रबने आदन मासी वाखिनी अखोई मणिपुर प्रजासी अखोई अहल मनसिंग खन वाखन खंडब वाहलोवी अखोई प्रजासिंगसु इलेक्शन नि मतमदना वाखलमा आदि इलेक्शन लोइग्रन वाखलमा तुंगी वाखनसि खन खंड देब अखोई future vision si Manipur like isam samna okay Pabu, thank you very much Pabu mong short kami nanda do ai wang thai ge aroi ba si da ai sum ngasai chapa da hoji si asana pul hong ra ga to pa hoji BSF ba de CRP le ba ko hoji moi road side ka mai to le khamra samai nei ra ga samai si to mayar samai cha khaini ne ra cha le hoji moi noi bu yan de noi de pa chai de tham ne samai ne khaini samai to da samai nei ra ga mayar hu chen le ri asina ka mai to ngak to moi kai no pai de khulai du pai de khulai du pulak un tham sanyi dong manang da ga ya si to ri sing si asi akhoi na hingja ge hai ta di ne akhoi gi mi na ngak cha da akhoi gi mi na akhoi cha sing sin nga ga Manipur kan doi ni kanam na kan ka de na te okay Pabu, thank you very much.